Господин Йордан Пршкарски. Сега да ги споменеме учениците на кои сме посебно горди. Оние кои докторирали и магистрирали. Доктор Чедомир Кнежевич, докторирал на технолошко-металуршка факултет. За колко километри да не беа пречка вечерва да биде со нас. Изрази желба да ви се обрати, па повелете. Poštovani gosti, poštovani domaćini, poštovana deco, poštovani učenici i nastavno osoblje škole Strašo Pinđu u Jasipovu. Imao sam u životu dosta priznanja, ali ovo mi je najdraže. Primam da u selu gde sam rođen i gde sam učio školu, do 4. razreda sam učio ovde, a onda smo išli peške u Holandom i nazad, preko Piranskog brda. Ovde nas je zadržavalo na desetine, a u Holandu jako malo. U mojoj generaciji svega dvorica, a u nekoj po jedan. Kad nije bilo lako preći Piransko brdo napred i nazad. A zima je bila kao što i uvek bude. Posle završetka godišnje škole nije bilo blizu srednje škole. Išao sam daleko, a ja sam otišao najdalje, otišao sam u Zenicu, u Bosnu. To je preko 1000 km odavde.
sa 15 godina. Tamo sam završio srednju metaluršku školu i od tada, od 1954. do sada, stalno sam metalurg i bavim se metalima. I osnovno sam na kraju firmu koja se zove Metali 1942. Prošao sam posle škole, otišao sam u Beograd i radio sam najviše u Boru, radio sam najviše po pitanju bakra, a onda i nikla, i za Feniju, u Makedoniji, i za druge, i prošao sam mnogo sveta. Prošao sam kontinente, znači samo nisam uspeo, jer me nosilo tako posao na sve. I posle svega tih odlazaka, znači 59 godina od nastavnosti jeziku, ja se jezikom vraćam. Većina ovih stara svetaca znaju da ja dođem svake godine po jednom, obiđem i najmilije mi da dođem tu. Drago mi je da vidim da selo raste. Da selo raste, za razliku od sela gde su moji roditelji rođeni i dedovi u Bosni i Crnoj Gori, gde nema, ja sam samo išao da pokupim knjige, nema đaka, ima svega po nekoliko dece. A ovde vidim da ima dece i bol, da ima i a i napravili ste i obdanište. Tako da sada selo raste i mogu da kažem, dragi sugrađani, znači to je selo kao malo gradić i nadam se da će biti sve bolje i bolje. Posebno želim da vidim da taj napredak, vidim po školi, vidim po tome što se obdanište podiglo, što se sportom ljudi bave, da je crkva sređena bolja nego što je ranije bilo, da je groblje drugačije nego što je bilo, a očekujem da učinite još puno napora i da druge stvari u selu se ovde poprave. Znam da je vodovod dobro urađen, odnosno kanalizacija, a za vodovod treba da se investira i treba se založiti da se to sredi kako valja. Posebno želim da se nastavi taj napredak i da se napravi ova fiskulturna sala koju najavljujete zajedno u školskom dvorištu i posebno oko vodovoda, znači da se to reguliše bolje, krajnije, uz vašu akciju, uz akciju svih onih koji imaju više od onih koji imaju manje. I ja se zalažem da, znači, ko ima da više da. I u tome sam spreman i ja, iako ne živim tu, da participiram, jer mnogi moji sportski. Hoću da kažem i to, da je lepo što ste posvetili istorije. Istorija je najbolja učiteljica života i treba da je poštujemo. I zalažem se da obeležimo i kulturno ovoga sela, jer svako danas je moderno, internet je tu, svako želi da ima napisano u svom kompjuteru, o svom selu ili o svom gradu. A ja bih želeo da pročitam o svom selu, kako je bilo šta je, a ima još ljudi koji to pamte ili beležili su i saberemo i posebno profesora istorije da bude ta inicijalna kapisla koja treba da omogući da saberemo to znanje o što je sada u školi, ali u selu da se čuje o sportu. Posebno sam pristalica sporta i to je najbolje za mlade koji uče da se bave sportom, a da se ne bave drugim naopakim stvarima koji ima u savremenom svijetu. I zalažem se znači za fiskulturnu istom salu i za fudbalski klub u kome sam nekad igrao, ali da sada još bolje oživi jer ima veće veselo i da se to postoji.
ветеринарниот факултет, како и најмладиот меѓу нив, меѓу докторите, господинот Ѓорѓе Гоцков, кој докторира на економскиот факултет. Исто така ќе ги споменеме магистрите Кецоевик Гаврило, и магистар Весна Невеселовска, најмладиот. Посебна благодарност сакаме да му изразиме на господинот Драгица Кецоевич, чии истражување ги искористивме за историските податоци од монографијата, кој сакаше да дојде меѓутоа не може. Сега да се подсетиме на учениците од првата генерација. Стојанов Страхил, Кнежевиќ Боро, Ализанов Борис, Антонов Тодор, Билова Костанда, Анков Лазар, Гунов Стојан, Дилперов Драги, Ѓорѓиева Вера, Ѓорѓиев, тука чест е да ве видиме од дека сите, ако сакате ќе дојдете. Ѓорѓиев